ani hi Evelyn ani ya kum sang hi le som pali khan North Korea tang ron tlanchhuakin tuna hian America rama awme kania North Korea tanga ron tlanchhua hianin America hina direct big lova Thailand a thlasom chung oma Thailand a hian kema an oma chu ma soidan chuanin zel ang mai ni thu soya mai ro chu an mani hetianga tlanchhuak ani emo khang angchi an lo ven himna chi khat akha ani thu asoyani. I thought my country was the best on the plane. North Korea tang hianin mi sang anu tlanchhuak to thina amero chu mi hosatan hian a ol sambik ni na soya achan chu military kan ti khatiang sipai duty howakha mi hosa ho khan poisa kha pek tam tur an nei wang khan an tan khan a ol sambik ni na soya tina tlanchhuadana po hi kong hi chithum om angin ani po hian a soya North Korea atang China te North Korea atang Russia te North Korea atang South Korea khatiang vela khan tlanchhuat thei ni khan a soya ni ta chon military duty a khan poisa pe in kan lo kir le nge yang an tia amai ro chu North Korea hian an let to lem lo ani promise him and then we never come back to North Korea. Right here. North Korea hianin zana karen te po hi kan nei ngai lo atia tin internet te Facebook Instagram WhatsApp engma khatiang chi kha a om lova technology lampang shim po hi America aron om nu atanga a hriat le a thiamania tuna hian a lein zir chop renga computer hi engtin ngi an type ti po kha a shelowani achan chuan mani rama soito ang khan in North Korea khan engma khatiang technology a kha mi pui hanman ve thei turatan khan siam emo khatiang turatana ti akha an phal ve lovani. No comment. Anno panlai chuanin North Korea hi khowelaram ro puiber ni anga khan ngai thina tin school all the men have to go to the te chanchin an thla ho chanchin akha an zir thina high school an chohian bigin mi pa phe chu sipaya chanlu tiran ni thina kum som chung an tanga an that lai hun zongjong iti mai tiang khatianga kha military a hian an hmang zo thina ni tin North Korea hianin meichia hi samsei an phal lawa an sam hi atoi ngai turania tin chu baka hei beng be kan ti te three kan ti te hetiang angchi hi man an phal lawa chu sarkar dan ani top mai ani tin Kim Jong Una thalak le anuwe mo apa emo thalaka kha khami poster kha in tina antar ngai turania antar le tar lo hi an ron check thina achang chuan kartin ten ron cheka thlatin check chang te po an nei ani North Korea hi ramdang mi te po hian an tlo po ve fowa chutiang chi a chuan an North Korea an tlo dan chanchin te ron tilang te po tam tak anom thina heng ramdang mi foreigner kan tiang chi North Korea lut reng a hi anni North Korean ho hian an lo be ve theilova an biak ve kha phalsak anni lo tinani chu ole khati zong khani ta sela kan ram zalen taka hian kan zalen na te hi kan man thiam hi apoi mo tak mewa mi ram te chu khatiang kha annia mi pat na te po kha ban san angai ni khamale. I want to become successful businesswoman. That way I can help North Koreans who doesn't have job and who doesn't have dreams.